boko there. Okay. Enra, something beautiful happened in Jubilee House. Right. When you Japan, so I can once a man. Yeah, I just talked about avocado. I actually sounded caution, but today there were 3 solutions for the BAWKU issue. Now, right. One, the person can say, Nyankopon or Tasu way there, only Makumem. Mamma established a KV. So, Midi was here to me related to Tumfo. Me a chini. But you say, I see for a Santi Japping. Ba papa no da menya opportunity bi akasa bia no ne nim die nya media man ne de me de minhia bi da akokwa de me ka che msi nipa mi no be se mihia wo ansa na se nyame ebe from na obe frem nso a chief imam Dr. Shaributu right huna no mani agikeke very peaceful man peaceful already penasamba ma can several times yeah ena otumfo ana ibodiana apagame na minhira no ade a waye se so mediator in BAWKU crisis no oyekukudrufo eno yese ne ntoma na ehye no na kire sa justice peace fairness na enu si nyama symbols na na ewu nyama hu so yekukudrufo no enyansafo nso ne se ekufo do na starting process no president mama bayo gene secret report no to clean back so tumfo na akono sisi na yo na etesen wo beya mama no so wa start no yeah enu a utie all the speeches from the peace council chairman utie oje awoho sehwi hene you can see the reverence they have for Tumfo 82. Sure. Na president mama can sembi. Also Tumfo nya santeman ko adea. Ghana fo nyina adea. Sure. Na adea wa ye ne ye dase. Kokwa memebo ne se akokwa unum ze meme support bone. Obia wo be kan sembi en fa report no bia police in front. Yenche no makan ha kra. Yenche no. Obi ambeka sema any report num because you see akokwa he Congo unim Congo DR Congo Google the most blessed nation on earth DR Congo resource bien wo mu ni bi coltan cobalt gold dia ben unim za akokwa wo fon ekura we ni ma debo A+ boys nya de nya Congo They have minerals in almost every country in the world. Not almost, they have minerals in every country. All the geologists tell us Congo. But they are one of the poorest countries in the world. Then the absence of peace. Right. The biomoko. And Obronika will say peace is the catalyst. Yeah. Oh, say brodo. Yeast no the kind of brodo no emu peace wo ha. I say yeast no wo brodo. Ema development Dagbon dey buy a flyover. At least in the northern region, the first flyover. Yeah. It's a significant water project. The independence call. At least for the first time, the nation went to Tamale. We saw how they sold their culture to us. Yeah. 2026 independence. Thank you, Koboko. Apa is Apa is captain. Apa is captain the Boga. And Koboga. Thank you, Koboko. No bia adoni bi ayeyi me nya fe na mi betie se we ye se emfa me ho peace ni hia King Solomon se watena so otena so no na ani na ye interest na mi Tumfo no so mo ba na wonyo na nam no pito enyo we no ni we pito we so sa na yere wa ha ni yirifia we say ni nipa ba ku si akokwa there's diversity or there's strength in diversity uni ni ntia because you see akokwa meni ba bia ofri ba me chini no me ka bia densu ni bia ye so be ka hunso bi asem mo sensam na ye ka ni nya akokwa kodu be say e connect ba bi na so ni anon be ka say nkan fo free the Nigeria say Israel say dem be unso o ka story na e si ba bi even Michelle Obama over Twitter o say o treason ancestry to Cape Coast right so we are all of one certain ancestry It is a oka kasa fro. Uye nipa fofra enkyere se metan wo. Ghana baako. Ebotumfo de nyame ma ne nyinche. De bi oka wa de bi a meka ana emedu. O se yokoduru honhom. Sa yokoduru honhom na Nyankopon de ma na watime de akoduru se no. Na me nhira no.
Sure. No man kukuduro na again okay bibi ye politics in free niam bi see mu. Enti na me say cyber security to dan na ehia mo. Unso mo post pono mutimi track wa ache wo no. Sankro for cyber for no. Obi obetwu bibi social media report no bia yemfra wo. Yeah. Baby ye du no media so yam blacklisted. Obia make report na na edi page otumfo kana na edi adwuma and not a president ma mo say and net 24 hours we release this statement at the atoso na enya adwuma yeah akwa na one day krom nye bibi monument ne for tourism koboko ho something monumental bi nye sika ma wom ahano na ese bokofo mo ala kasa yeah oh yeah the independence call on Kebia Farmers Day next year the call the important programs be lift it no man say we are no no ma bebre bitimi aba wa and now be a teachers yes so the call am so mo nko banks egu because of intokwasam there be as a development in as a business is a call yeah as a nyina ye make sure we be proceed be social media friend no abudu delete let's all be each other's check. And for what you said right now, no, the media too. Yes. Let's see it me control conversations. Because we are there, they would like to play politics with. Or Pekra Sakini Free Studio. Exactly. That one is accepted. Yes. As a whole platform. We can now be politics. Then yes, or be people. You work out. Or two for start. Okay, was it? This is a mediation, not arbitration. Sure. What's arbitration here? Many akokwa chuma akokwa win. Sad as arbitration. But mediation here, win or lose. So what something is 170 say you na make concessions. Yet you say Canadian can say pan say you but asumdwe ntini yenye ni say entina even in court even in the court system you ADR alternative dispute resolution yemfa nkofie o de kofie ko siesie we are the back court to be just ade ni tum what is here so even in law mediation are allowed akwata se ento tumfo de na mi hira no me se papa no oni chief imam de na me mo nkwada emayen na omunya ne kakra mayanya and you see that even brings a conversation akodo wa na de biam na ne kan se sa fried rice democracy na franchise democracy na yakoje no say KFC a franchise me ka franchise na tie ne say KFC won a brand logo or the one akoko no oye no etu ba sa wutun bia e so no man right your friend a franchise what you say it is you can US from democracy from the buyer yes you akofa de ba no in my thinking your traditional system the be papa bi wo ho ahode wu and then the cafe to kuma asi abi hu nkrofo krom otun fo ma mi ne so bi am fa krom akofa krom omu to mi bi omu importance bi a me dream say you fashion away in this conversation about constitutional review no ye the omu kan democracy no ho ye system bi a ebeboa yen na ye mfa sa benefit no ye fe nsua de na again our plea to my people me no for mpoma semu and no say no be here you know chair no the a man be say me worry na say me ni be kire ho as my hair form ha me ni be kire e fine pa we come home color ni be beautiful show mo share butter omo dawada we yo mo de ye jollof nkutoyi nse nkutoyi come to me de ye jollof ya de check kokoma wa jollof de anu de o ya de yi pa ma hen confirm beautiful nice one kaboko nanka nasi nyina match ye koho obi eko ye ne ma ni twi street ni anu mpito ni bi ni yakof nya wowo nanka ye nyina ya e ka say mi recommendation kabako anka na na fensimu ma awo no o sen ka yes what be nko yenye butter trade bi sana se obende nanka yenko wowo e mema no bi tibia 1 month ni de yakogu na nke no ne post mediation celebration you know so nkanya bad cry eno so be fine you good udu anu o se de bia sam ka say ya sa tribalism na ye de anu e bad da na impratwe de ya tribal we shia gay na wa hwe na ne ho efe enti ema and I know na akoko e see synchrophobia so there are people they are entrepreneurs
to say entrepreneurs because you created maybe entrepreneurs entokwa no mudidi hu yes nti obehwese ntokwa beba ebehwese ntokwa beba no didi hu fat low so obeko no abegina chi o se bass na nka otumfo bema ya kwa de ema na ya arrangement nko no abe coordinator one bass no onim tamale kura no aduru bako de obeko okay se unze emiye nko yira oni yanko straight unze akokwa okay utimi kwa kra so kohye obi an na testify so yeah e bass ade ne de ya to me different yo enti in summing it up yeah nyame shofu on no on manyi nche na otumfo de eminim mark na wetwa to no e be den nyame boa na bibia koyi a na se mienu ye wia ne aka bia no yemfe ba no eno de yemfa ni nyina ma no na resource obehia ni bibia ne enye ni yie na advice of them political actors ni you see akokwa sometimes wo kasem bia one have a certain reflection na unsade a wo kan de emwa ye nyina yenhwe na peace emra makacho say peace is a yeast obrodom a catalyst e de nyema bebreba na he Ghana ha meti amano den ya meka bi nyina no e peace ye we democracy country bi wa unya ni sei akwa country bi ano pay wo be ye pay discussion unya na sa what I say so that atmosphere of peace no is very very important so you must jealously guard it again na president mama angi bi ko de be ma kokwa na me de conclude no also hwe borga border na won ba bi a from zango from say etuatifo say den etuatodom fo no burkina fo no so mo border no sa na ma ni nyina nti obi ko betuma be infiltrate kra be din samoni bi ba yetimi ye bibia na bibia clear road map ase ye to bo obi kra na bibia ni nyina wo ha e de peace ebeba nti me de nyame nshiro tumfo papa Ghana de ye wadio ye Ghana ye middle resource ba kwa ye wo e tumfo se tutu ababio and one of the things I meso me pese ye check power around it the proliferation of weapons yes na kan ye nhwe borders no very very important brilliant akoko aben eno ne ma ewuramu a hu se be ka won sa no wanya hoodin bi ohun slim metro bi ono no chese ohun the metro no nko ba bia ba wonya tuo dia wo be ma na basa se ma basa yi eno wonya tuo dia wo so wo be ma no wa no did mensem yenhwe na borders no kwa so di wuram ni ade no otumfo kwa ka se nka ye benya dispensation so wo bia fabra ene se ye chew na bia se 500 bi o so no kra na betima facilitate but woni ya omo ma grace period bi esi ye general de no ba o ka specifically nka boku areas no na nko no kra ye se o fa I think 500 cedis bi se nka e bedu de ba sika no kra ye so no an ka ni peace council ni betimi aya na omo de aye bia akwa he sika ya de ye nyema bi kuru betimi de ye ndi ni nyina oba ya ma bibi eno ano no na omko bibi a na kokwa ye ne boko medwen se ebeboa ma peace aba na ge ye nyina media ni tutu ye hofo ohu obi na ne kasa na nya cat no cyber security ne mu anya obi obetwo bibi any report nya sa no tumfo ka or ye misinformation who said there's a difference between mis and disinformation mamina kakra misinformation is say unse nanim ne ye wo ka no unse kokwa ata no bia fo de ama click this link and win iPhone 17 obi so send the link ni many patre be ma KFC eno na misinformation unim na wo share but disinformation yes what shada na wo yes ade ni da what shada disinformation de what shada ana wo ye ni nyina Ghana police or cyber senance akoya na obo o papa bi obo ne ba bi ne maami bi agona jama se so ma koche wom the same the cyber security ne ma ne bi na koche wom ye hwehwem asem se mi do se tu no metro bibi na nin kratem na sa na te a ye mekire mu nkire ye ne yenye ne sa ne ye mo mpa ye se akokwa kakran nyame ye ya dom na peace kwa ye nyina soloku ye kotwinu boko a omo to omo nyum ne enso ye de ye de ehia wom ne nyina na momomesa na Ghana yetimi afa ye ntoma 5 prash because you see peace and American is the catalyst say peace no bibia be ye bia na development in ma bibia boy bia sure you then Enra minimisa what the Supreme Court de no